Ding, kakak matiilah teleponnya. Kayaknya malam ini pulang kakak menelpon. Jangan guring lah. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes. Yeah. Oke. Liwar tupang zaman wayah ini banyak kurang nang isi HP, kadanang anum kadanang tuha aura haja galagakan sambil batil gunan kukurihing inya saurangan yeah. Yeah. Tarik mang. Main nukuitan mana naik duit nukuitan manukar pusagatan HP sakira kawa batil punan oh SMS-an oh batil punan oh SMS-an oh batil punan oh yeah. Yeah. Liwar tukang zaman wayah ini banyak kurang nang isi HP, kadanang anum kadanang tuha aura haja galagakan sambil batil punan kukurihing inya saurangan yeah. Tarik mang. Main nukuitan mana naik duit nukuitan manukar pusagatan HP sakira kawa batil punan oh SMS-an oh batil punan oh